पाउचेदिंग पुम उइबा मर उइबा पाउ खराब दे तौजरी यूक्रेन की वेनेत्सिया सिटी द रूसिया ने मिसाइल अटैक तौखिबदगी मियोय कुलुमदोय सिग्रे अदुगा क्या अमर सोगले यूक्रेन की वेनेत्सिया सिटी द रूसिया ने मिसाइल अटैक तौखिबदगी मियोय कुलुमदोय सिखिबा अमदि क्या अमर असोग पन्नहन खरबा मतुंगदा सिटी अदुगी लंबी सोरोक सिंगदा मियामना सेंगदोखिबगा लोइना लाइखिद्राबसिंग अदुगी मफमदा अवावा फोंदोखरे सागोल से निमित्त यूक्रेन की वेनेत्सिया सिटी द लेबा ऑफिस की बिल्डिंग अमदा रूसिया ने कापसिलपा मिसाइल न पान की मिसी मिना की थौदोगदो थोखिबने ब्रेक्सिट लेबा रूसियन सबमेरिन अमदी कैलिबर क्रूज मिसाइल सिंग अदु लॉन्च तौरखिबने हारे हंदकी सालु खरा की मतम मसिदा रूसिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल सिनदुना सिटी की मिचिलब बिल्डिंग सिंग दा अटैक तौबगी थौंग सिंग अमा चथारगले रूसिया ने मिसाइल अटैक तौखरबा मफम अदुदा रेसिडेंट सिंग नसु टेडी फिगर अमरी लाइन सिंग थमलगा मैक्सिम मेमोरियल अमा साखे रूसियन मिसाइल अटैक चथरगे बथौदोगदा सिखरबा मियोय सिंग की मनुंगदा मसागी सही मरी खक्तंग हारिबा नुपी मसा अमा यावख्रे माकी ममा इरिना दिमिट्रेवा न यामना लुबा फिबमदा असोगपन नंगख्रे माग हॉस्पिटल दा लेगनरी अदुबा मसा नुपी सिबगी पाव असि तंबा थोकलगदि मागबो अमुक सिगेगद्रा किबदगी मंगोदा खगनबा लैत्रे माग ममाई ममित मबुक अमबति थबाकी सरुक तमैना साक्थेख्रे अखोइना माकी ऑर्गन सिंग अदु निंगथिजना फोसिंदुना थमले हाइना वेनेसिया इमरजेंसी हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर ओरिबो ओलेजेंडर पोरविना फोंदोके यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की की लोइनबी ओलेने न तारखिबा ओवरऑल अमदा हारिबना माना रपी मसा अदु मसा खांगे माग नाम सोरबा अंगांग सिंग ग्रुप त चलले माना फर्स्ट लेडी का लोइना क्रिसमस की ओरम एन सिंग अदु मसु संगजिली ऑफिसर क्लब की जुम अमदा रूसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाइखिबदा मिलिटरी ऑफिसर अमरी फॉरेन आर्म सप्लाई की मरक खुदोंग चादब थौंग सिंग अमा थेंगलरप मतमदा मदवरम न मयुक नगदगी हाबगी वफमसु यावरिबने यूक्रेन की मैकैदगी हारिबना क्लब असि कल्चरल सेंटर अमु ओइना फंक्शन तवी बिल्डिंग अदुदा मी लाइनब युम कमर्शियल ऑफिसर कंसर्ट हॉल का थंगन लाई मनांग नकबदा लेबा मेडिकल सेंटर अमसु अबांगता थोगले प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूसिया पर टेररिस्ट स्टेट अमु ओइरे हाना फोंदोखरे यूक्रेन की खाथंग सिटी माइकोलाव लेबा अथॉरिटी सिना फोंदोखिबदा रूसिया ngasi नहुन स्ट्राइक चथारखरे मसदा मियोय अनिदि असोगपन नंगले मै चांगलिबा सिंग अदु मथत अनबगी दमक फायर ब्रिगेड की कंबू सिंग यामना कन होनरे नकल अनिमकी ई तानबगी थौंग लेबा ताराबसु हंदकी नमित खरनी असिदा यानब अमु पुरक याना लेरे हायरे नकल मरोमदा यूक्रेन द सेपरेटिस्ट सिंग फासिनोदा थमलखिबे ब्रिटिश मसा पाउ उरे सिरे यूक्रेन द रूसिया सौगलिबा सेपरेटिस्ट सिंग फासिनोदा थमलखिबे ब्रिटेन की पाउ उरे सिग्रे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमकी मतोंगिना फोंदोगले आजो हौजिक मसागी चहिनि फुगमु मगा सुरबा पाउ उरे की इमुंग मनुंगी मियोय सिंगबो यूके फॉरेन ऑफिस न कंटेक्ट तौखिबा मतम तमहाकपो यूक्रेन द सतखिदना बहाइजगे यूके के फॉरेन सेक्रेटरी लिजेस ट्रस्ट न हाइकिबदा रूसिया न माग लेखिदबगी मतंगदा मदुगी दायित्व पुगदबने हायरे यूके नसु यूक्रेन अमदि रूसिया द रिपोर्ट असigi मतंगदा सेंगदोरकना बदक्सिनखे फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO की मैकेदगी हाइकिबदा मकोइना रूसियन एम्बेसडर एड्रिकिल बहिरब असigi मतंगदा सेंगदोरकना बसामोन तौग्रे पाउरे हाइब मियो एसे ब्रिटेन की शेशियर द लेबा मियोनी माग एप्रिल दा यूक्रेन की खानोफो थंगबा जापोरिजिया की मनांग नकपा चेक पॉइंट अमदा फाजिनखिबने एकुससिबो मसिनरी हाइना मराल सिगी एकुससिबो मेशनरी नि हाइना मराल सिगे मार्क्सेफ प्रोक्ले ओरिबा डोनेक्स पीपल रिपब्लिक DVR की कैप्टिव ओरिबनी माक लानफम द नुपी एम्बारस कुतौना बखोदा बदा फाजिनखिबने पाउरे की ममा लिंदा उरेन हाइकिबदा रूसियन सेपरेटिस्ट न यूक्रेन द फाजिनना थमखरबा माके मसानुपा की नमक नुंगनांग बफोगे माक टाइप 1 की डायबिटीज की लाइना चेनबना बरम ओरगा इंसुलिन कापगे तंगाई फदबा लेरिबनी मसानुपना यूक्रेन द चनदबा थौरांग तौरकपदा मागना निंगबा कायबा फोगे हायरे मखा तरकवा अतोप पाउदा श्रीलंका की प्रेसिडेंट फम थादो खिबदगी प्रोटेस्टर सिंगदा गवर्नमेंट की बिल्डिंग दगी मपान थोनखरे श्रीलंका की प्रेसिडेंट गोटाबे राजपक्सा न फम थादो खिबदगी प्रोटेस्टर सिंगदा गवर्नमेंट की बिल्डिंग द संगसिनदन लेरंबदगी मपान थोनखरे आइन ऑफिशियल रिपोर्ट अमबगी मतोंगिना फोंदोगले श्रीलंका की प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा न सगोल सिनमिता मागी रिजाइन लेटर अदु पार्लियामेंट की स्पीकर दा ईमेल दा थादन फिसिन खिबने श्रीलंका दा फॉरेस्ट लबगी खोंजंग संगसिलेबा मियामना दि था क्या की मतम असिदा प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्सा व माकी फम थादोक नदा बथक्सिन दोना लाखिबने प्रोटेस्टर सिंगना अकनबा प्रेशर पिसलखिबन मरम ओरगा प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्सा मालदीव चेलब मतों सिंगापुर दा अमुक सटखिबने माक्सा गोल सिनमिता फम थादोक नरबगी चेरोल अदु पिसिन खिबने इधर लेबाक की इकोनॉमी की फिल्म सोक्सिलपन मरम ओरगा मियामना जानिंगदबु उलदुना प्रेसिडेंट अमदि
Prime Minister wafam tadukna nabi ihau changsilakibane sagol sinamit ki atheng basarukda Rajapaksa email gi kuthangda magi resignation ki serol adu pisilakibane document adu legally on verified tawraba matung irai numita magi fam thadop ki wafam adu official oina lauthokibane Godavar Rajapaksa amadi maki loina biga loina yum jagat sinamit ki angan basarukda Maldives tamna sian ke mana numidangi madamda military plane amatong dona sian khraba matung tarakpada sagol sinamita Saudi Arabia ki airlines flight amada Singapore tamna sakhe Flight itu tongkiba passenger amana phangdokibada Rajapaksa na security guard sing group amba unakiba loinana amuba gari sing kanpoi amada airport ki VIP area thadotuna chatpa oke Flight itu ki airlines staff amana phangdokibada President Gotabaya Rajapaksa amuba pijol ama selaga business class ta magi loina bi amadi bodyguard ani ge loinana tongki aire Singapore ki foreign minister na phangdokibada wafam amada di Rajapaksa na private visit amada Singapore da thongre mana asylum pina na bahaya rakhiba amadi asylum pi baki wafam amada laitre adu moina ba Rajapaksa na Singapore thadokton charkhaba matung tarakpa asida Sri Lanka da opposition gi maset tarapa kangbu sina sulaiba ka asida solution purakna bagi sar sase kanana puri bano ai bagi matang da samam na padi laire Nagalamorum da Sri Lanka da thokli ba crisis asi sen putharaba Pakistan da warning gi signal thaba company NHS Sri Lanka da economic crisis mayuk na badagi miyam na ihau changsilaktana mamangi matamda amukta thokidaba mongda political gi oina charang na mayuk na riba se sen putharaba Pakistan da warning signal pibani ana foreign policy analyst gi waral matungina phangdogle journalism di order oiriba Zahid Hossain Pakistan Delhi gi don chapong da zero section waral piradun haikibada Hauzik ekona Sri Lanka gi pibam asimagti mayuk na haiba tarabasu thawungasi Pakistan da su naksilakpagi pibam amada lagle IMF ko ori sana ki bagi matang dasu waroisil ama purok ngamdre made maruma pangoi balebak sing dagi sosian gi mateng panglak palaitre maramodna hauji lebak asi afawa phibam amad leiba oidre haire Sri Lanka lebak asi China dagi asobo lol loba amadi sen thadra padagi singkat pangam dabagi awaba mayok naribane maruina China Pakistan economy corridor CFI EC gi makada Pakistan lebak asi da sentol gi awaba mayok nabaga loidana sen singdok pangam dana leiribane bakoi da Chinese farm sing dagi project ya ama List tawraga farm manage tawba yabagi oitokpa yabadi leiribane hauji lebak asna senton bagi awaba mayok naribane Pakistan da no government lakre anoba regime asna multiple front lan thengna bagi thawong chathagane Pakistan ki mamang dalirba Pakistan Tehreek-e-Insaf ke government bu pose gi mamal tangkalakpuda control tawba ngamdre ana baral seke Pakistan ki polio eradication campaign mong barin tadre anoba case thengnare Pakistan da polio gi anoba case taragani thui thengna khibaga loinena polio gi campaign da mong barin takidre ana official report amagi mathungina phawdogle Pakistan da nangna polio gi case asi thengna khibaga loinena lebak asina disease asi muthatna da bukhon hariba asida anoba saifu amamayok nalle polio laina asina angang sing paralysis ohelibani Pakistan lebak asi polio gi license santoli lebak ni hi marung da amawari bane polio gi anuba case adu pasagi sahi kunga mathoi suraban pamasa ama jun taragani fanda polio gi laina adu leramba thengna kibani haire angang adu gi thangba kud adu paralyzed oi ana preliminary investigation na phangdokle sahi asda polio gi case taragani thoi note Wazistan dagi Khyber Pakhtunkhwa leiramba thengna ki masigi manungda Mir Ali dagi detect tawba ngamkhibani haire makatarakwa atopa Manipur gi pauda IMC gi corporator aman housing for all scheme da masagi imungi mioi loina hapsalamle Prime Minister Modi na lebak asta leiriba mayum ningthina saba ngamjadraba lairaba gi pankhai makha da leiriba mioi singke mayum bakai sajanaba aukiba English sing ani taraga manga da hawdo kiba PMAY housing for all Urban Mission Manipur dadi corporator kharana masagi sandal lambi othokpadagi phagi tahalle scheme asigi khudong chaba lawduna hauji IMC gi ward number 20 gi manung chanda lairibe ya school kendra gi wangkai pukhram bam direct gi ward asigi corporator oiribi lawkrakpam tombina asengba beneficiary apagi mauta magi mung manung gi mi loin hapsindana lupa lakh kya kai thokduna lawthoklamle pausejan hiram asigi matangda thejel umjulubada panglakpa pauki likhul amagi matungena Bharat Sarkar ki Ministry of Housing and Urban Development ki biyang bakha packet kada lair ba sing mai makai chaba ki thabaka se Manipur ki wena mahur ki makha IMC na packet kada bani ado ba faja krab scheme asigi khudong chaba pigani adun corporator lokrak pham tombina beneficiary ke adagi yam rabada lupa lakh manga adagi lakh tare fawa lobi ba yaure amarom dalai rabagi pankhai makha da leirba mai makai saba ngamjatra pam yoi sing ki mai makai sabi bagi mahut corporator lokrak pham tombina magi lai hidraba mapuroi ba yauna magi masanova Mazanovi amdi mabau na singbagi ming hapsilaga scheme asigi lupa lakya kai thok tu lok thok lambane
Mamang taktasu tongan-tongan ba case kaya mayok na Rurabi Corporated Lokrakwam Tombina Lesingani kunitoy da aroibo ay na PMAY Arban gi makada may magay sana da bagi thoki ba list ki serial number 10228 magi lai kitaba mapuro ba wangkai pukram lairak tagi Lokrakwam Hitler sai humpudra apok pa lai kitaba El Thambal yai magi maming optional scheme asigi pili pa la ke hage San pamatu kai thotun lau thok lambani tasing na bagdi corporated tombi gi lai kitaba Mapuro ba si mana hinglingai matam da su Manipur sarkar gi veterinary department da field assistant oram bane Makatan Englishing ani kunitoy da IMC na PMA arwan gi jung kai sana na bathok liba beneficiary single list number 10227 da hapsin da vaisa lok thokraba lokrakpam amuba sahi nifuga nithoi apokba laikitaba Hitler wangkai pukrambam director laiba mioi asi corporator tombige masana pawoibagi matakta IMC da contract driver oina su lairibane aduga list number 10229 da yauriba wangkai pukrambam lairak tagi lokrakpam ongvirita sahi nifuga nithoi apokba wai pejoi sina Corporator Tombi ki mamag nofini Rita ki mapuro ibasina list number 10227 da yauriba Corporator Tombi ki IMC da yauriba driver oiriba amubaki loina bine Airiba list as serial number 10230 da yauriba wangkai hijam lairak taki lokrakpam Sanjay Rani apokpa laikitrava naba airibasina Corporator Tombi ki mayumpan krabi masarufine Airiba masanufi asni asi hauze Jennings Hospital da staff nurse oiribine aduga Masanofi Sanjay Rani gi mapuroiba maikam lakpadi su Manipur Police Department da thabak tawre Corporator Tombi na Masanofi ba scheme asigi kanaba fanganan ba Sanjay Rani gi apokpagi maming Hitler gi mahota lai hitrava nava hajindana scheme asigi kanaba lakthoklam le masida sunatana IMC gi 1/20 gi Corporator lakpam Tombi na beneficiary list ke serial number 9976 da jawribo wangkai pukrambam lairak tai karam Gonil sahi yang kai gataruk apok palai kiraba ke birasanda amri serial number 9982 da yauribo wangkai pukram lairak tagi karam ongve santi bala sahi ni fuganipan apok palai tonjam ningthau hariba ani asi matai manaune yumma matada punna laiminari bani hariba matai manau ani asisu hanadagi mayumba kai ningthina sadung da laijari bane aduba corporated tombi na matai manau gi mingsing sisu tongan ba list haptuna PMGAY housing for all Arvan ki jam sana da bagi sanpam je kai thok tun lak thok lam bane masi gum IMC ke corporator khara ki sanda lambi ko sa tharak ba thorangna Manipur ti taseng na lahar bagi pangkai makha da lai ba mai magai sawa ngamjara pam yoi kya scheme asigi kana ba fangdana wakat fam khangdana lainare India ranking 2022 Manipur ki college amata rank sani phaw bagi manung sanba ngamde India Higher Educational Institute singi ranking India ranking 2022 ngasi form ki bagaloy na Manipur University na apun bagi sama komputra ni fan super ranking da laikre atoba college category da Manipur ge college amata rank sani phaw bagi manung chan bangam khitre Union Education Minister Dharmendra Pradhan ngasi form ki India ranking 2022 adogi overall ranking da IIT Madras na han position IIS Bengaluru na anisuba amasung IIT Bombay na ahum suba takre category asida IIT Delhi IIT Kanpur IIT Kharagpur IIT Roorkee IIT Guwahati AIIMS Delhi amasung Jawaharlal Nehru University Delhi na makok mathang tara suba fawada laiki overall category asida Guwahati University na humbuga mari subada NIT Silchar na humputara taruk subada Tezpur University Assam na marfudra subada laituna ranking sama phawbagi manung chanbangang ke Mizoram University na sama kunmapan subada Northeastern Hill University Shillong na sama kunthra ga taruk subada laike Assam University Silchar na sama yangkai ga mathoi subada amasong Dibrugarh University na sama gomphum dai subada laike aduba Manipur University na sama gomputra nilpan subada laike University kaktagi ranking da Manipur University asi sama kunthra ga mathoi subada laire College kaktagi category da awang nongfu ke state singki Mizoram gi Pasungka University College na rank nifuga mga subada laiduna awang nongfu state singki mai nga kre atuba Manipur gi college amta rank sani phawagi manung chanbangam kidre arba category asida Delhi gi Miranda House College na ahanba Hindu College na ani suba Chennai gi Presidency College na ahum suba mafam kankre Medical Institution gi manung da Manipur gi RIMS Regional Institute of Medical Sciences na nifuga taruk suba poison da Laiduna awang nongfu ke state sing da laiba medical institution singi marakta khwadi ko wang bareng oikre aroiba da content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri ba puna magpathaga jari channel sin atom da kana badi
Subscribe tꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ subscribe ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ like and share ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ